RPV News in Nankut kan tlai than na kan hazar chunga changmi Thawngpang Thlak kavan tu alai kan hazar chunga Thawngpang tampi ummi laka hi atang lei pali na he thai ok tha tia karu mi kavan chimlai apakhat nak bika tulio China Thawngpang President Xi ni tham thumnak pe lai apani nak Kachin ram Phakanh Khua Ralhrang ni jet fighter he Bomh an Thlak Hnawh Caah Mipi somruk Leng an thi Thimnak 2023 Chungah sek Ralhrang chu kan Hloh di Cikcek na lai Tiah NUG ni Cathanh Chuah apali nak mitham Thimnak an Buaipi Ngaimi Nautlaknak abortion kong ti salai apakhat nak tulio China Thawngpang talukram adongnak bi concrete CPP tonnak an thoklan teya President Hlun araksami hu Jintua kum somsri le kum Khua asami pa chu mi panhi ni aban in an thrui chuak zaida changting hallo in saunon te chuah chot lo in adirta tulio President Xi chu achon e alu akhun piak nuwa akal zaironga da hi Chinese Community Party CPP meeting chung in cho aton timi chu thai asalona in tulio President asami Xi hi adu lo cha asalai ti in ruadam nak chu hi meeting ton nak a chun President Xi chu kumnga a voikhat to ton mi party shui tu ding cha feter ding se Cathanh antu aninga chun Central Committee ya wenji chou asmi li ke kwang le du wenji chou officer wing yang na anmin atel ti lo tia thai ase President Xi to tulio China ram the People Republic of China president ase Xi ni atlai mi role abapi mi na chu apakhat na ka General Secretary Chief of China Communist Party apanhina President China Head of State apathumnak China Central Military Commission hinha hin atuan chu ma leo se chu cha chun paramount asilowa supreme leader ti zong au se President Xi ni China ram politic avan play in China ram stock market zong avan tlangai tia news keep in thai ase atam thumnak ape nu chun anun chung atuan thai changko lai tia volei chung ramdang shrui tu chewkhat upan hani chun an ruadam aluan chemi zara Taiwan focus in world class military zone serving in rock out aral kap thazang thonter atim chu cha atham thumnak ape nu chun zaida hmailaya achang te nga timi banzok te to na se VOA AP le New York Times chungin lak mi ase apan hi nakan chimding mi chu Kachin ram Phakanh Khua Ralhrang ni Wanlong and Bomh an Thlak Caah Mipi somruk Leng an thi timi kong asalai Kachin Independent Army KIA Brigade 9 hunma asami Phakanh Khua chun Zarpani zan leya KIO kum somruk le kum ni tlin nak ring on le sak thiam nani hlasak nak poi achu an tu aliwa sek Ralhrang nani Wanlong mangin bum in an thuat na cha Mipi somruk Leng an thi zakhat Leng ma an pu tia thai ase hi a thi mi laka hin KIA lutlai pakhat zong a thi ve tia thai ase simhan se lo KIA leijun fiat nak an tu ri lo KIA ni phil lo nak atu bantuk in ring on lei lutlai nhani an tol rel mi he ase Mandalay lein Wanlong panhi chu zan pariat ronga arai bom pali rong an thlak tia an chim ma bom apu aliwa hin Mipi thongkhat renglo an phan chang ti ase KIO chu October ni kul leninga thongkhat le zakwo le somruk rakdir mi ase KIA chu February ninga thongkhat le zakwo le somruk khata rakdir mi bu ase apathum nak kan chim ngading mi 2023 chunga sek chu kan Hloh di Cikcek na lai tia NUG ni Cathanh achua Ralyomi 2023 chu kan ral dau nak di dong kum asalai tia NUG ni chimnak atu ami chu granga sek he
practical in ral atu choma mi Mipi hum him tu PDF hrui tu upan hani chun ase khori lai lo tia anchem hi bia chu October ni sari a khan NUG ni National Conference liwa press a rakthan mi bia se ram ki pet lai nak en se ral tuk nak lai in se ram khel lai in se chole thal nak lai in se Mipi hi nei niam te in ipet lai nak a se chamhai poruk rong kau I real in Ralhrang chu kan dau di chang na lai ti mi hi do thlen na kum khat chunga lim ding chu se kho hrim lo dia selin ji thong tuya ta chain da ma sai aphoi ti mi bui tuan vo nge tu ni chun achim kan lung rual na ha ding cha NUG ni akau attack mi tu hi phun tom ding le hriam nam pol tu hi aran nak en ngai ding chun township level la tha te in rian atuan kholai ti mi na tu hi kan thlen pia ko chupol chu kan her mi ase tia adu nak zong alang ter hi dir mun le mui sam in kalpeng ding chun kum khat a te ding ti chu kan hriam nam tha jang ader tuk cha a ase kholo hriam tlai tu dir mun cheu in kan kalai timhana te ding a hin 70% man ai fiang ri lo tia chimchap sak ral sang na chu atu liu hi sakai makwe kayin ni le chin ram na a hin betak te in an idau liu chemnak hun ase chimpi ne township pakwa a tinga hlei nak chin mi phun na chu ral hiam ma khua ti le chan ti rol aiding le si le ya harna an tong khun chubantuk en sakai dai I ummi na hi an tur khun ti ase sakral rang hani chun Thimnak tu than ding in an itin mi chu atlam tlin kho na ha an itim choma NUG le zong ni sek an itim tu anak chu atlam tlin kho na ha lo lam aphun phun in an izwam e ram kip ni NUG chu achauza a pom ding in an itim choma liupi asave DVB news in lakmi ase apalinak mitham Thimnaka Buaipi Ngaimi Nautlaknak abortion kong azalong Ngaimi ram tha ram nom big tia romi America ram hi an issue pakhat ase an Buaipi lengmang mi chu abortion Nautlakna kong he ase ma chu American ram thrui tu kalak zonga hu ning le pom ning politically divisive issue ase chu tutan mithama President Joe Biden ni tolrel kho ding in azum choma Democratic Party in Senate a anpe I House zong an controller chun arala mi concrete a an lantar ding mi chu apakhat nak big bill upadi mujian korefi rio ti ase rio kumsom nga tin nak nia min thu te ding ase riovi.wef chu 2020 lewa khan president ni arak chua pi changna in bechai zung ni anrak non Democrat ni chun Senate le House apani in control coding in tleidinga November chan kalak Thimnak a chun betak te in an izom choma chua pi ding in an etim mi bill belte chu zaitluk in the effect to te lai ti chu thaikho sari lo Republican ni bekam nak antu ami chu tutana R party ni concrete e kan control kho asia chun hi Nautlaknak bill kong chu federal level in phi kho kan izom lai abortion can come to a semi bill po v2 in kan tha lai tia bekam nak atwa CNN le Fox News chungin lakmi ase angai tu le thajang pe tu di lak chunga lunglop nak tam pi ka ngai